mayam nungai biriko aisu nungai jari mayam netche amuk thingore ko numi humni hena thingore du matungda mayam dum netche kaitare aina su kuina dum kan taw gadra khotra mona 5 days muka high ko thinguse aduna aisu 5 days muk thingadra khalaga ai content je ngarang semodi ta sengna dimak idi ngara aina short video thagat chabado content thagat chagadabani dugi damakta su mayam aibu ngakpiu kaina hai taragade ai content nu semaudrabanina ai gi mayam da net yare khole habadogi su harau baga loinana dum yam nungai te net kai tai no mangani ya roi ka habada yo yam awaba yam nungai tabado phawe kaina hai taragade ai dum mayam gi entertainment tawba khopa mayam gi dum mayam gi aina seba tawjaije lepani ko ka khanbada yam nungai jade ado ngasidi awabado upire ubidana yamna di mangani haraju mangani sudringe hangdo pire thank you so much thakachari yam nungai jai ko net hangpagi ju aduna ngasidi mayam so content je yam ten pai hai adu ngasidi content taruk pajarage nutigi hanagi manga pabani ko manga pabado ngasigi di ka tare taruk par age ko dudi mayam kuina ngang la lai rose video hauna batawrasi ko mayam dudi bagi content je imina je bagi di aji wifi thingu bagi ziki oi ziki am sana bane ko dudi meji imina je mayam ipagi ibungo yumda halao net yare wifi thiranu ichabu udaba kuire pabungna ikhoigi awaba ubira male chanai ko net yaro da basida haidi wifi da di tasena kana ai tasena wifi na net paba khopa ko de loi thinge habadu net thinge habadu da loi mak thingra boininge ko aduna kai kumba wifi de di dum boda kai ki dum yai hai ko mina tamak pani ko ai tasena di sap chaba jeli di khangjade tamak pada di boda su yai khole wifi da gi connect taw su yai khole khodi kem wa video khote hai ko su yawi ko ado mi wifi samba chat ki ba ma cha thinare ko do de ma net che ya da ba je matung da tawrak tana ba ko net che ma pham chana kai tare dum sinna ba ko hadi thinga ije akhoina lana sina habagi na taba ko thinga ije adi maram leibagi na thinga ije aduna mayam punamak awaba je mon anak mina dana ba hadi thaganing ba dedi kai dum pau kai dum laita ju yengna yaba daba yam lei habado yaba daba mayam tawraga hainingi ai oba side tagi di duna tina adi ko mayam plop gyan tamina ta de su ma thengba ju thorak taba yai dana dedi mathang mo yengmina sti ko mayam ani so basimu ani so basidi hauzik fo singan orido ikaidro ikai bide na thauro hang na thauro ikai bide na tra smai khumana phai haidi singan oi base singan is the best haining e bai de singan oi base tagi hemade leitrabani ko ai sabadi yum kai pale doi ta ga su kai tare phana nungai bada oira phana nungai ba imung de yum pala ga su de phana la ba imung de pala ga su midan da pala ga su ko me web te le ba pala ga su singan ai itomta adi lesaba ko lesabi oiro de pakhang oringai punsi nipadana ko nupidana lesabi oringai punsi simukti ta sengna ai sasu haizeningi ta sengna stay hemba laite ko smaina singan no sipa orise kai ikai dro hairaba ikai bide na thaura haiba waise dum khupiu ai gi site su khumhaningi aina support yam tawi singan is the best size ne aina ko ai gi site te singan je na kata best hainingi ko ai singan oi piu singan oi bastagi hena nungai ba leitrabani ko tuga di mathang ahum subam yengmina sti ko mayam ahum subasna every girl ko have extra boyfriend yaningde ai nupi ma oina yaningde hunnar di laitum wata du ne tawnar tuise tawbatabu nupi khudima extra boyfriend thamdaba lai ko amatang lepsaba ko amatang daga magi damakta magi ne kan lepcharaga nipa singna thoibiram daba kya lai ko aduna dagi kai tare iraiba mi jiju tasengna hai kanda mana kaidi extra thamba nupi thengna ba oiram bagi su yai ko mangono su waro ro ba ya te tawbatabu
nupi khudimaktadi haibigano ko masitadi haire nupi khudimak loin haire ko aduda aisu khumjarakpane aduna thamdaba nupi mayama lei ko aina haijaningi je thamdaba nupi oibi mayama lei extra boyfriend thamdaba nipada su extra girlfriend thamdaba nipa mayama lei ko amatang koijaraga ai ma laurage ka khanjaba pukchen yam chetpa kai tare lei nupi da su matang koiraga lei nipada su extra thamba lei nupi su thamba lei nipa nupi khena ba lei te hainingi sida isigi matang sida di nupi da saibi ganu nupi amana amuk nipa gi ainu si haigi ba boyfriend haibe mote extra girlfriend haira di soms nungai biroi aduna hunar di leitum wate adu lakani aduna mathang da lakpra yengsi ko ma mathang da su irakani haina de thajaba lei content ibabasta gi pari basi yengbiru badagi nupi singna nipa singsi bu sauraga moi basu amuk torokani haina thajaba lei mathangi damu yengmina se la atarga dei mathangi content na soitana hapcharake mathang damu yengmina rase ko ma dude mari subagi di yam sathi na ngangi ko ma yam thin nei be mong ni ko ex ki wadi masing thinara roi seda football team ani khaido friend mes amadi tau hobade loi phause grand friend masing thinara roi ja thinara roi se haidi ex ki wadi ko masing thinara roi se tumi lei bana farani football team ani khaido ga ko dona ex ki maram jidi swada dum lo chela je thina roi je naiba mi thorakani ko ex yam kai tar mi chi ai wangam ba kizare ko ai lep sawrage yam lai gre ba ko ex ai de mangone masing post de ko dona ex di masing thina ragum se ko hauranu ko ex ka de iri ba mi de haubiro na re I ko ai de haujara ai ge oina di haujara manga so base mo yang minar se to di phajagera phajaroira ai phajai hayo phajagera phajaroira ai phajai hayo yai ko mai jo phajagera phajaroira ma che thiram ba yai or phajaram ba yai do phajagera phajaroira ai phajai hayo sine hai da ba yaroi ko hai ga damne ai phajai hayo adadi aroiba content ama ona taruk subasi lokhatsarage aroiba content taruk subasi di sandia laiduk thanba nupibu karaida leige haujikanse ibiriba somgi jagada duk haidi sandia duk thanba mi leramo adunani ko khusomda yam thin lai thajadraga yengula laga yengbiru ba leiba leitabra ido okay mayam ngasigidi content se matang swada losinjarage content se aina pabada soigi blangi ba yaurga so ngakpigani ngasigidi amuk hana mayambu kaina naba amuk hana ikok nona khoramjari